Chief Engineer Blasong Thai jongka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited uba Matthew Bion kurba uba kelalong ukertong jongka United Democratic Party na mau pelang konsensi ulapan pau bahadian ke jing sekri kumu sekri sarkar la kumba live place nem ulayu isi bon ya ke jing bat ke jing sadien hak babon kiliang hapo ka konsensi kebal penlong yu bandrung syakakam sanhima sima UDP ke dewi ke sing nei kebang nadu mensyuahi nadu ka imei pa jemi ru nei mensyuahi ki support nong no ya kerja di ya ke parti rulum nadu mensyuahi kemau kadang kelung ba bring pai bat jahi jemi kadang kena imat seneng mat nyo punyo nyo perang kadang kena dengan pam jahi jemi kata kepleng don kiriu beri bang e parti rulum kumjung ba bring ibam jukala ya ke parti national party ne bagi jam ngaru ya kwa kembali je parti rulum ba datang ke parti rulum hi kebala ban kersan ban kedup yo jai beriu lejong ban like ya jing linshop jong kewe ke parti we kita beriu ban nyon ben yo jai beriu lejong tang ke parti rulum hi batip we rulum umno rulum sepang rulum tip tang rulum parti rulum hi utip hi sepang ka rulum om we bawan national party ba nasabar jong state hadin cepat dengan kam sarkar nei lantala lai pulai snem rasok sikri sarkar ngai ba hajiya kam janga shrum jeneng ngi ba ka jingroi jipa kadang duna palat namar ba ngi ka jingduk kadang sa ka jingroi ka jingpar ka moplang susi nei tengah moplang hi ka state hi borok we kadang duna hi ka jingroi jipa kumbong menne we ni kadang ba yang ba Indonesia try do janga duk tam ha state Meghalaya rin dia berwe dalam sadin ha roi kepa na saduk de ngai kata musim janga ba ong kum ta menen dei tang taru ha kayai ka yang janga man ke singiru lai ba tang bon ki ba kirang li ki juki bagi dekup silang sem silang ba tang ka yang man sa kambiang teng ka ba kisop ye ka yang jiki ta plastik pantia mantia rakam tang selap kape ke yang bagi kimbiang ka sa jasan ke kita hi ba kata musim jonga ba ya turus khamat banjale yang ni election ru banjala ya urang di